Ake sibheke-ke ukuthi igama elithi religion lisho ukuthini. Lisukela egameni lesi-Latin religare, okusho ukuthi to tie back or to hold back, to thwart from forward progress or to bind. Okusho ukuthi i-religion, inhloso yayo ukuthi ikubambe ukuthi i-consciousness yakho, lento ekuwe ngaphakathi ekutshelayo ukuthi siyakhula noma asikhuli manje. Lento ekwenza ukuthi ube aware ukuthi izinto ezenzakala empilweni yakho ziwumthelela walokho okwenzeka emqondweni wakho. Ama-religions wonke they buy strategy from the Vatican, okay? Uma uyibukile ivideo engiyipostile namhlanje le enomlungu iyakhombisa i-power structure ukuthi ihamba kanjani. So wonke ama-religion acontrolwa yi-Vatican angaphansi kwama-Jesuits. Ngingarecommend ukuthi kulaba abakwaziyo ukufunda Religion 101 uzokwazi ukufunda, ungayithola ngisho nange-PDF online, okay? Akuyona kuphela isource ye-information yami, yonke into engiyisherayo la, kakhulukazi ama-presentation, ama-slides la ngiwathatha kwi-website ka-Mark Pesio ebizwa ngokuthi What on Earth is Happening. Fanele ukuthi uqonde nje ukuthi ama-religion mawuzoba neqiniso kuwe akutshela ukuthi kukhona le higher power noma lo muntu noma this higher entity ephethe wonke umuntu la emhlabeni, kodwa bafuna ukuthi uyibheke ngaphandle kwakho, ungayibheki within yourself. Wonke ama-religion inhloso yayo ukuthi i-consciousness yakho inga-expand. Yikho kungangithusi ukuthi abantu abaningi ama-comment la, njengoba ngiqale ngokuchaza ukuthi yini i-Satanism, abantu sebengilebela as i-Satanist. Anginendaba nalokho ngoba ngiyazi vele ukuthi abantu nendlela ingqondo esebenza ngakhona. Uye esikoleni for 12 years, mhlambe waphinde wafunda eminye iminyaka after ufundile esikoleni. Angeke ngize ngi-expect ukuthi lonke lolu lwazi ne-understanding ikufikele ngalendlela ekufanele ukufikele ngayo fast namhlanje or based on ama-video engiwenzile a couple of weeks ago. Kuzokuthatha isikhathi vele ukuthi u-understand noma uyizwe le information ngoba usufundile wafaka i-program, i-consciousness yakho ya-conditionwa ngendlela ethize ukuthi akusekho lula ukuthi ukholelwe kwezinye izinto, ngoba konke lokho wena obukwazi ukuthi kuyiqiniso ngempilo yakho, izinto obusudedicate impilo yakho kuzo yonke leminyaka, ubona ngazi ukuthi manje seziyize lezi, kodwa kuzofanele ukuthi ke u-understand. So igama word etymology noma umsuka wegama, wonke amagama akhona kakhulukazi kwi-English language asungulwa ngalendlela yokuthi asebenza nengqondo nje kuphela. Ngesikhathi igama liqanjwe lisuke line meaning, okubuhlungu ke ukuthi thina esikhulele ezikoleni zasemakhaya emsinga besingafundi isi-Latin, besingafundi izinto ezingaphandle kwe-syllabus le kuthiwe asifunde nakhona, which is outcome based education, ebiyenza ukuthi ingqondo yakho ibe contracted ngalendlela yokuthi awunasikhala sokwenza noma sokufunda something else. So ufanele wazi ukuthi nje izinkolo zonke, uma ufuna ukuqonda i-power structure, buka le video ngiyifakile enomlungu, The Ascension Project, ungamlandela ufunde kabanzi ngama-religion. Ngisazochaza ke futhi ngisazongena kuma different kinds wama-religions, kodwa kubalekile it's all part of that power structure yama-elites to control abantu abasindisiwe. Kunzima ukuthi umuntu avulele inhliziyo yakhe ukuthi ake ngifunde ngalokho, ngabe mhlambe kuyiqiniso,
ngoba already wena usunekhaya lakho ezulwini negumbi lakhe likulindile ngithi. So it is what it is. Iqiniso iqiniso libaba lenjalo.